Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ni umirite kwariria kurega kwiganirwa kwawe ni uthondeki wa barabara Nteresi South Menti, akiuga barabara ino ni ya kuma Meru kuthi Nairobi icurite marima manene maria akuga ni ugwati umunene kiri ene magari. Akiaria Nteresi Ndarene, Kadhuri noronte murekeria wa rwangi rwa barabara nene Kenha, akiugaga nitakateshanirite barabara cia Mount Kenya East, augite kuri na ubatu wa kuthondeka barabara ino kenda kwebana na mitino. Mutugi Kare atumenyithie. Personally ndi Senator Meru ndigwiritwe ni nguo ya Kena na Director General na timu yewe ibokire iba mami kirazi ibokire neje kinya rujo one barabara yore kali na no nethero kweri ifea watu tule ali yogoti ifea tudura tugita ira barabara neje iji no ntu bakumia barabara tukona so many accidents ngari kuthuka nyingi so asarera twitete barabara ni nene sana. Ni miadio ya seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akiaria Ndarene kirinjira nene ya kuma Meru gwita Nairobi aranjira ejere na kirinyage kinene na teu akimarinya jare no kajo jurinjire ne undo na Kadhuri akiaria none ne komeneria mwerekeri wa Kena ure kuganjire eja nenkerete mukandrathi wa kuraja ngugi na gutengu ya kumeritira mono ruterero rwa Mount Kenya East na marinya jano kaja gwita ja kinene agora kugukia. Director General wa Kenya National Highways Authority Kenya narekere barabara challenge yetu ya Mount Kenya East Bumaembu kweja Tharaka-Nithi na Mwanga jamii ante kumaimbi tumete no ntu barabara ejimbije cha Kenya National Highways barabara ejimbije chinengara contract ginya karome akaire kana miaka 3 aimenti na barabara lakini thine rero inene ni kunengaira contract muntu tikaramiru no ntu Meru ina contract baba ingi sana ende contract ye mbago thorengari ni muntu ikuraja kilomita 100 kuma Meru so kirere irinyari utureka ate kwithirwa ari wajibika omba kurekebisha karinya kambire kanini ukona twitete na mbere irinyari anenea na ndikaga uria ndimba kuthikwa na no kuona actually section ni ukinya thuki zaidi na inda ari ofisi ine na ndamwira tafadhali hakikisha no nenkera contractors baria vendo misound in that county nekena ino ndu maintenance omba gutagaira ngugeji Kuruki seneta Kadhuri arugane njera cha Mount Kenya East chitijaneretwe ni untuko kongene chikuritorwa nguge ala kinyaku akiumia kithirukire ndionga ya mutongero wa mongo Dr. William Ruto aja South Menti ngari moya wene aturira maguru aja Ndarene. Last week retro na president ya ngare wera ringire mbasi nonto bagukinya mutaro jojo igweje ringa mutaro ya ringa mbasi na twamitiga bironkuregethwa kere na mikibali karinga mutaro ekaringa pancha ya mbere ngari na mipo muro na speed yera na takulikarika Muthiene Kadhuri akiura njereji kwithira chigechurwa ntaira ya mpoe na ndinethirite akiromba njere mwechethira chigitithwa nkathe chuma kuma kire kirasi kya kirachitithwa chikinya kirasi kya Kena na no kirite barabara nyingi mono chetagi Kena cha ntere ingi especially ki sound ya Mount Kenya West lakini naja kwetu Meru barabara chionde chetu chire andakera wotaka barabara ja nene mono kuma chogoria ikeja Kionyo iketa Malimba iketa Meru town barabara kilomita 50 40 ukona bandu ile gekera no getage barabara una ande thiri mugojo wejazo akunika everywhere no ntokera neo budget ya kidogo na barabara ile nyingi in this country chiri andakera budget yao ni kidogo budget ya Kena ene no ntogote barabara injero bagwikira mono tia ku maintain ira ramira chikiri anda kirazie na kirazbi Kumandalene wandine ya Bogeta East geshigo mbunge kya South Menti nke report rande doshewero rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.